Kitabu cha Ezekieli mriango wa 48. Insi inagazwa. Gaga ndo mazi na gambari na sehemu zao. Mbari yeda ninda kana sehemu mwenga kwa muhaka kwa vuri wayo insi. Muhaka onda tuwatu wayo barabara heti loni. Hata lebo hamati kwenda hata hazari enoni. Kwa muhaka ada mesiki kugurana na hamati kwa upande wa kwa vuri. Yosemea dani indanzira kumwambolero wazu hata kwa msero wazu wayo insi. Mbari ya asheri indakana sehemu mwenga inda hakana na mbari ya dani kulezira mwambolero wazu hata msero wazuwa. Mbari ya naftali indakana na sehemu mwenga inda hakana na mbari ya asheri kulezira mwambolero wazu hata msero wazuwa. Mbari ya manase indakana na sehemu mwenga inda hakana na mbari ya naftali kulezira mwambolero wazuwa. Mbari ya Efraimu indakana na sehemu mwenga inda hakana mbari ya manase kulezira mwambolero wazu hata msero wazuwa. Mbari ya Rubeni indakana na sehemu mwenga inda hakana mbari ya Efraimu kulezira mwambolero wazuwa hata msero wazuwa. Mbari ya Juda indakana sehemu mwenga inda hakana mbari ya Rubeni kulezira mwambolero wazu hata msero wazuwa. Kugirana sehemu ya mbari ya Juda kulezira mwambolero wazu hata msero wazuwa. Ndo sehemu ndiyo itenga. Ndakana wala muwamita 12,000 na magana matano na urewe. Undakala karakarana urewa sehemu mwenga ya mbari kulezira mwambolero wazu hata msero wazuwa. Watu haere ndakala kahika hiye. Sehemu ndiyo mtengera Bwana ndakala na urewa mita 12,000 na magana matano na wala mamita 10,000. Ndio kala sehemu ere kwa utoa alombi. Mita 12,000 na magana matano upande wa kwa vuri. Mita 5,000 upande wa msero wazuwa. Mita 5,000 upande wa mwambolero wazuwa. Na mita 12,000 na magana matano upande wa kwa mwaka. Ho hatua ereha Bwana handakala kahika hiye. Sehemu indakala ya alombi. Hatua luko lola za doki maro tengo kwa utoa Bwana. Ama kala amini fukaza kunihumikira. Na kama nirichire hera alawe marijohenda. Wakata Israeli mariho niricha. Indakala yao here sehemu maalumu kula kwa yo sehemu ere ya yonsi. Hatu heri kukira kweri kosi kugurana sehemu ya alawi. Kugurana yo sehemu ya alombi. Alawi mandakala sehemu ya urewa mita 12,000 na magana matano. Na wala muamita 5,000 urewa kwa jumulo undakala mita 10,000 na wala muamita 5,000. Kamanda guza hedu kukakana hata kipanda cha sehemu hiyo. Sehemu hii ndio sehemu mbizo zaidi ya yonsi. Akaendala joko tuangine. Kwa kalani eri kwa Bwana. Sehemu sereyo ya walamu wa mita 2,000 na magana matano na urewa mita 12,000 na magana matano. Ndakala ya mahumizi ga kawaida gamzi. Kwa utu wa nyumba na ndiso. Omuzi ndakala hoka hika hiye. Na vipimoje vindakala vivi. Upande kwa vurunda kala mita 2,000 na magana 250. Upande kwa mwaka mita 2,000 na magana 250. Upande wa mwambolero wazuwa mita 2,000 na magana 250. Upande wa msero wazuwa mita 2,000 na magana 250. Wa mzundakana sehemu ya ndiso mitagana mwenga na 205 upande wa kwa vuri. Mitagana mwenga na 205 upande wa kwa mwaka. Mitagana mwenga na 205 upande wa mwambolero wazuwa. Na mitagana mwenga na 205 upande wa msero wazuwa. Yosehemu sereyo kugurana yo sehemu eri na yenye urewa kutuwa ya sehemu eri. Ndakala mita 5,000 upande wa mwambolero wazuwa na mita 5,000 upande wa msero wazuwa. Majaloge gandakala chakura ko au mahendao kazi mumzini. Kula kwa mbali za sisa Israeli mandai rimayo insi. Sehemu hiyo simndio itenge ndakala na urewa mita 12,000 na magana matano. Na wala mita 12,000 na magana matano. Yani sehemu eri haunga eneo ramuzi. Sehemu sereyo pande zosi za sehemu eri na eneo ramuzi ndakala ya mbomu. Ndedera mwambolero wazuwa kula izirazo mita 12,000 na magana matano. Za sehemu eri. Kwenda hata muhaka mwambolero wazuwa na kwenda msero wazuwa kula zira zo mita 12,000 na magana matano hata kwa muhaka msero wazuwa. Sehemu zizosi mbili za kutoa wa urewazo sehemu za mbari indakala ya mbomu. Hayo sehemu eri na ho hatu eri ha hekalu handakala hoka hika hii. Bai mali ya alawi na ya mzi indakala kahika ya sehemu ya mbomu. Sehemu ya mbomu indakala kahika ya sehemu ya Juda na sehemu ya Benjamin. Zidu za mbari sereze kule zira mwambolero wazuwa hata msero wazuwa mbari ya Benjamin indapata sehemu mwenga. Kugirana yo sehemu ya mbari ya Benjamin kule zira mwambolero wazuwa hata msero wazuwa.
mbari ya Simeoni ndapata sehemu mwenga. Kugura nayo sehemu ya mbari ya Simeoni kule zirongombolero wazuwa hata msero wazuwa. Mbari ya Isakari ndapata sehemu mwenga. Kugura nayo sehemu ya mbari ya Isakari kule zirongombolero wazuwa hata msero wazuwa. Mbari ya Zabuloni ndapata sehemu mwenga. Kugura na sehemu ya mbari ya Zabuloni kule zirongombolero wazuwa hata msero wazuwa. Mbari ya Gadi ndapata sehemu mwenga. Na kugura na sehemu ya mbari ya Gadi kwa upande kwa mwaka omuhaka undambula Tamari huenda hata maziga Meri Bakadeshi wenda takazuhoka Misiri na wenda hata bahari bomu. Indo insimundi yo igajira mbari za Israeli heremani gao na zizo ndizo kala sehemu zao. Visho ndo ambasho Bwana Mlungu. Indiyo ndio kala mivire ya kwambolera mo mzini kula iziro upande wa kwa vuru ndo kala na urewa mita 2,250. Mivire ya muzi ndagero mazina gambari za Israeli. Mvire miha huko upande wa kwa vuri ndakala ni mvire wa Rubeni, mvire wa Juda na mvire wa Lawi. Upande wa ngombolero wazu ambao una urewa mita 2,250 undakala mvire mihahu mvire wa Josefu, mvire wa Benjamini na mvire wa Dani. Upande wa kwa mwaka ambao una urewa mita 2,250 undakala na mvire mihahu mvire wa Simeoni, mvire wa Isakari na mvire wa Zabuloni. Upande wa mserero wazu wao ambao una urewa mita 2,250 undakala mvire ya mihahu mvire wa Gadi, mvire wa Asheri na mvire wa Nafutali. Urewa sini kudengereka undakala ni mita 9,000 na kula Izira wakati huo wa mzundefa Bwana haho.